semakin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mende di kampung tabar yang sakit main bau denai siang jo malam. Dehidui den bansai di parantauan, den cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dehidui den bansai di parantauan, den cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna.
Paduka cinta suci, Tuhan tolong tunjukkan dia senang di hati. Kini tentu sudah pintu hati untuk cinta, biarlah dene balangan surang. Den serahkan diri
Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito. Namun tak sanduang kaki derintangan, rang tua udah malarai cinta kita. Lah lapu denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk angkok nyato mimpi jorasian, tak sisiarin tanpa larai cinta kita. Lah lapu